Omutambizi w'izoba Reverend Father Deus Jomwe yashaba abikirizo kureba ngo bakorese biconce biruhanga yabahire okombekera mukama. Twena tuyine kutamamani tukakora abo kutungura mwanya gwitu kitine butugurekire abo kuba twena ntukwatwaho twena tuyine kuberukiri. General Kahindo Tafire we yajumirira okuryana kwa madiini okurehebereye bo mu Bushenyi. Kanasigira ndimwe owastanga tabwire noha yona kwari mbuza nayo ndirebuza bakaku yokata ejagire usahamu Muhammad kayatigira bwemwe mwere kanifora Sunni Shia Ahmadiyya Tabliki bombo Muhammad kwari babuza muramugambe. Ebigambo vya General Kahinda byashembwa Abeebembezi bari kugira ngo kwatanisa nubwo buhanguzi bw'enseji y'Urwanda biyoje mu Kristo Musalamu na no Protestant kunoja mucyagumire kuyita cyamana bakano babangiye karamo cyo kurebera ngo ibintu bingi General Kwine biyomba kuganza mu gihe kimwe cyo gusara za district kugana tuvukumenye tugenda hamwe kandi Bushenyi yitweje ebetahirirwa muze ko kwenda kureta ebigambo byo kujojoro mu bantu byo kubaganisa mu bantu bari kusinzira aha madini. Bwana mukuru wa Kitabi Reverend Father Hilary Katsime nawe yajumirira abakrista batari kwenda gukora bantu mu bworo nububi uranga katwenseje ngo tucitungure tunanure konka ubworo bucirumu ahabo kuba mu muri twe tukunzire gukora. We have not embraced the gift of work. So twatwenda kuzo ubukristo bwitu tutego kwiza kureba ngo twayongera ebyentasya omumakagitu kugira ngo baze kakibo ngakutire nsafiteka hori izoba karige muki aha mukoro gona abantu kurundana sente zo kombeka Kitabi Enterprises and Business Center kan General Kahindo Tafire yahayo miliyoni 5 gasha kwa Abraham Muganzi.